Il-bidliet fl-avviż legali li jirregola l-liċenzji tal-universitajiet ma sarux minħabba l-American University of Malta u l-istess avviż legali huwa wieħed li jassigura edukazzjoni ta' kwalità. Iddikjara dan iċ-Chairman tal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla Martin Scicluna. F'konferenza tal-aħbarijiet fejn wieġeb bosta mis-suqsijiet, Martin Scicluna spjega li dan l-avviż legali kien ilu jkun diskuss għal diversi xhur. Il-bidliet fl-avviż legali kienu biss dwar il-kriterji li bihom istituzzjoni edukattivi jagħmluhom eliġibbli applikaw għal liċenzji. L-Oppożizzjoni resqet mozzjoni fil-Parlament biex temenda l-avviż legali għas konti ibaxxi l-standards. Martin Scicluna ma jaqbilx. No, absolutely not. The standards of accreditation have not been reduced in any shape or form. What we are ensuring is the criteria required to satisfy a license in Malta are fulfilled and that it's done to the standards which we've always applied. Kull programm irid jissodisfa l-kriterji tal-kwalità u dawn kienu stabbiliti s-sena li għaddiet u li baqgħu mhux mittiefsa. Biex università tkun akkreditata mill-Kummissjoni trid toffri 4 programmi bejn livelli 5 u 7 u anki tagħti evidenza li hija kapaċi toffri programmi f'livell ta' dottorat. Bekk il-klawżola li ddaħlet fil-legal notice tħajjar forom differenti ta' universitajiet jiġu pajjiżna. Qabel l-avviż legali ma kienx jippermetti forum ta' universitajiet li fost oħrajn jispeċjalizzaw fil-liġi, il-kummerċ u anki l-mediċina. Il-prattiċi li se jitħadmu f'Malta ilhom jeżistu f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. The accreditation system which Malta has built up and the reputation we enjoy is very much in conformity with international European standards. Martin Scicluna tem jgħid li l-applikazzjoni tal-American University of Malta se tkun misħarġa b'mod dettaljat u skont il-kriterji bħal kull applikazzjoni oħra.